Muraho neza abakunzi ba Military Story TV. Amakuru yacu tuyahereye muri Congo, mu gihugu cya Congo, aho imirwano ikomeje gufata indi ntera, ariko nanone abasivili bakaba bagize impungenge ndetse bandikira inzego zinyuranye, harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'umutekano wabo. Inkuru yacu iragira iti abatutsi bo muri DRC bagaragaje impungenge z'uko bashobora gukorerwa jenoside, bikaba bikomoka ku magambo ari gukomeza kuvugwa n'ubuyobozi bukuru, bamwe mu bayobozi bakuru ba DRC ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bafite uwo mutima mubi, bakomeje kugaragaza urwango mu magambo agiye atandukanye bari gukoresha. Umuryango w'abatutsi b'abanyekongo isoko ASBL yandikiye Perezida Tshisekedi n'izindi nzego zitandukanye ugaragaza impungenge z'uko bashobora gukorerwa jenoside. Ni mu nyandiko banditse bagira bati, ndetse mu baruwa ndende yahawe kopi umunyamabanga mukuru wa Loni, umuyobozi w'umuryango wa Afurika Zunze Ubumwe, umuryango w'iburasirazuba, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bakaba bahawe kopi y'iyi baruwa igira iti, umuryango wibukije ko kuva kera abatutsi muri DRC bagiye bakorerwa ivangura rishingiye ku bwoko bwabo no gushinjwa kuba abanyamahanga. Ibi byakurikiye iyicwa ry'abatutsi benshi muri 1964 mu bice bya Masisi, Goma, Nyiragongo na Rucuro. Ubwo M23 yatangiraga imirwano, ikibazo cyayo cyongeye kwererwa abatutsi b'abanyekongo. Abenshi batabwa muri yombi bashinjwa kuba abanzi n'abagize umutwe wa M23. Ibi ntibyagarukiye aha gusa, kuko hari n'abagize uyu muryango bari mu gisirikare cya leta FARDC na polisi batawe muri yombi. Aya ni amakuru bafitiye gihamya. Uyu muryango kandi wanibukije ko kwa 25 Gicurasi mu buryo bweruye komiseri wa polisi ku rwego rw'intara yahamagariye abaturage, anategeka abapolisi gufata intwaro zirimo imihoro bakarwanya umwanzi. Nyuma y'ubu butumwa, abantu bamwe n'imiryango itandukanye bavuze ko ari uguhiga abatutsi. Izi mpungenge zose zatumye uyu muryango usaba Perezida Tshisekedi guhana no kugaragaza ko guhamagarira abaturage kwica bagenzi babo b'abatutsi ari igikorwa cy'umuntu ku giti cye, kidashyigikiwe na leta cyangwa izindi nzego. Basabye ko guverinoma ihana kandi igafata ibyemezo bikomeye byo guca intege imvugo z'urwango, ivangura no guhiga abatutsi biri gukorwa muri iki gihugu cya Congo. Hari kandi gutanga umurongo ku nzego z'ubuyobozi. Ibi ni byo aba baturage bifuza, bandikiye leta ya Congo ndetse bagaha kopi ku nzego zinyuranye, umuryango wa Afurika Zunze Ubumwe ndetse na Amerika. Bagize bati, guha umurongo ku nzego z'ubuyobozi
n'iz'umutekano wo kwirinda kugwa mu mutego wo guhuza abatutsi bose n'imitwe yitwaje intwaro irwanira muri Kongo. Ibyo ntaho bihuriye na gato, ahubwo nibashake umuti w'ikibazo cy'inyeshyamba, cyangwa se uko babivuga ko M23 ariyo ihangayikishije Kongo, nibakemure ikibazo cyawo, ariko bateye kuvanga abantu bose mu kibazo kandi bose batagihuriyemo. Ni nako kandi mugiye gukurikirana n'ijambo umuyobozi umwe mu ngabo za DRC, umujenerali mukuru, amagambo na n'ubundi yongeye gutangaza ashimangira urwango no gutegura ibintu bibi, ndetse anashinja bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu cya Kongo ko atari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda, ngo ko aribo bari guteza umutekano muke muri Kongo. Nta nubwo yanatinye kuvugamo umukuru w'igihugu cya Kongo Tshisekedi. Ibi bikaba bigaragaza ibibazo Kongo ubwayo yifitiye idashaka no gukemura. Niba batangiye no gushinja perezida wabo ko atari umunyekongo, cyaba ari ikibazo. Niba atari umunyekongo, mu matora bamutore bashingiye ku ki? Nicyo abantu bose bakomeje kwibaza. Ariko se kandi byari bikwiye ko uyu mujenerali ashinja perezida ko atari umunyekongo? Ibi bikaganisha nanone ku magambo yavuzwe n'umuyobozi wa polisi mu minsi ishize, ahamagarira abaturage ngo bafate imipanga barwanye uwo ari we wese, ndetse ugaragara ko ari umunyarwanda. Ahamagarira abo baturage kugira ngo bafate intwaro gakondo, imipanga n'ibindi, bajye kurwanya M23. Hakaba haribazwaga cyangwa n'ubu hagakomeje kwibazwa ukuntu ingabo cyangwa se polisi bananirwa umutekano, abasivili akaba aribo bafata intwaro gakondo bakajya kurwanya M23. Ni muri urwo rwego nanone aya magambo yongeye kugaruka avugwa n'umujenerali mukuru mu ngabo za Kongo, avuga ati umukongomani wese ahari ahaguruke. Abasirikare ba Kongo, uwo mubona wese asa n'umunyarwanda, uwo nguwo ahabwa ikimukwiye. Ese ko Kongo ikomeje gukoresha amagambo anyuranye ivangamo n'abasivili ko bagomba gufatwa bagahabwa ibikwiye, ese ko idashaka gukemura ikibazo cy'umutwe wa M23 kizakemuka gute? Ibyo nibyo abantu bashize bakomeje kwibaza.